Kaseng Jaintia Students Union JSU hak RPR tarik risau keladawa na kibor penyat distrik ke West Giant Hills bat JHADC banshim da kesin jam ke bating persya ya kibar jela halor kaje ke not TBA nya kajaka money blay hapo kasnong lakro West Giant Hills district. Ha kajing ujor balapha sya Deputy Commissioner ke West Giant Hills u President ke JSU Senda Unit ubak pensya lang suliang ulaong. Yikerpat ya kajing tuklar lem kajong pi hakabay day ba kajing kenot te bean ya kajaka mani blay hapo kasyong lakro. Kani kajing te ya kani kajaka mani kelawan long ruk lem kajing ajing menjor da kinong ilam shnong bat komiti shnong. Na luar kata ula pentip ru baha ubenay leber menta usnam ka village committee bat orang ba shnong kilawan ya kendu ya kaseng hakabay day bat kani kajuk kaman kata da kabapen pa bagi barjelai ke basyong basa hakani kathan kila penyeng jubori ke jaka money blake lem da but iki kendon lani yuak jingbit na kibor penyat shnong. Ula ong ru ba kani kajing long jingman kawan ra ru kajing sngo kia halor kajing la ban mi kajing yakan an na kajing sngo ya perniam hapo kani kathan. Kumta na kaliang kaseng ka kentu jor ya kibor penyat district bat JHADC bakin shimkia mardor hakabay day bak ni kabenta kenang man khanglat na kinu kejingjia ki bala pan mi ka seng kala ongru baka jing pensangye iki bakum kini kejingte ki babean kanya rap ban penne aka shongsuk shongsan baka jingya buram hapring ki kinhun nong shong shnong ya komplain lagi nong shong shnong jang ka shnong kro bat di produk rasnam jagi ba sepang tadi lendir ki bagi itu ki khar itu shong masak untuk di TBA ni suku kemau di ba menau belai mas nung sunan ni wan spot te jaka penilap sya badi ba badan sya atau mendir bat mentapat lami sawai mendir hari ko ni ada bu komplain ya kau daloi pada pe kata te jaka tambah hadu menta kapor ba ni ba daloi bukan musim kata jengkit klik musim kata jengkit kia ban bersengat itu kita kan berkenan di cintai ba TBA ina benomo ta ini nak lihat kesen jumi nak lihat la JSU Senda Unit di masa show banwan bu ya ka komplain apa state council bat apa DC office mana di tempat ya di ba pada ini jong ka LK apa state council batin sipia kena kamมันเป็นเบ็ดเนาะมันภาพมันเป็นรูปเป็นดำเนาะในจิตใจมาไปอ่านจากคนนี้นะครับว่าจะทำได้ก็จะกันสกัดก็ได้บรรยากาศyang kau lam try ke jongi yang kau lam try jongi yang kedua sejak ke jongi yang kau perlu yang trip jongi andai ban yada kita kan ko ye ba suwan ban sa bala si senam asnam kila yo ban long try ban kam try ke jaka badan hate ko senang lakro te lada ka sarkar kamsim lada ka district council bat ibor kwi jongka district ibor ko we kimla ban sukha ne kam kan sapoi ka por ba ikan ram kin poi kimi na kite jaka bat amuta ko por ba dalami kita ikan ram ni ko sengin ni namtan kata ka jukit kri bat ni namtan kata ka jukit subhang kata bat kadai ka district council bat kadai kibor district bat utaloi kinsium ni kanai kecing dikri ngimut ban kenduk yau CM jong ka district council jong ka JHADC ngai ko play musibuna nama putra ban keren bagi nama ta ka nama ta ka dawa jong ka jai ko play sibun CM ki ngatrai ban pe ka ka news ko play sibun ni uble kurpu bi nama pintra ta su penting ban keren bagi kumki kun samla tiba train nang ta ke imlang ka salam uble nang ko pui bi ma pin nang la susu ban syakri bom hok ya gari ban kajat pedu jogi pi hak correction pi om ba pi ya kajat pedu de hangneng pi ba pi ya kajat pedu jogi kajat pedu